Demo ke gedung DPR. Ede bisa dulu juga kalian petok baik deh biar kaya. Saacan kena videona subrek heula tuh udah bager, like, share, komen, hayu. Uik, di usapan. Ada bebene di usapan ku batur. Entelah, bebe naing mah setia. Emangna sia, jomblo. Anjing asar sia. Duh, libur kiamat apaan si AA ah? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang nguik. Nah, hata aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang modal. Kemana sih tapi baik? Kunang sia gob. Tuhnya panjang umur, karena ngomongkeun langsung nelpon. Tak. Halo, assalamualaikum. Halo? Si Eneng. Kangennya? Mohon AA, kangen pisan, pokoknya mah kangen pakai lop. Kela, erek pindah heula ka jero. Di luar mah aya nu jomblo, sirieun. Nya sok AA mangga. Aduh. Kumaha Neng? Sehat? Alhamdulillah sareng rehat AA, ari AA kumaha? Hah? Halo? Naon Neng? Teka denge. Ari AA kumaha? Aduh Neng, keben nelpona. Di dia sinyalnya putus-putus. Naon? Tega sih ya heuh. Aing nelpon di Jakarta ka Parasi. Saya malah minta putus ka aing. Salah aing nah coba. Heunya kan siama salah dedengean. Di dia mah sinyalnya bedan. Tega sih ya. Saya mutuskeun aing. Pedah aing pedah. Di dia mah sinyal sayang. Nyawa sorangan lain di Parasi mah sinyal. Ke rumah aing make kartu akis. Gangguan bae. Aing sayang kasih ya beb. Naon? Saya boga bene deui. Arana si Anis. Jeung deui. Saya lebih sayang ke budak eta. Tega sih ya. Ya Allah, kumaha ieu? Lain kitu sayang. Engke Neng nelpon deui. Arek kada datar heula ka gunung sok aya sinyal. Naon? Saya nyuruh aing naik gedung. Nyuruh aing aclengnya. Bajingan sih ya. Putus mah putus bae, selang kieu carana menyakitkan anjir. Ya Allah, lain kitu Neng. Arek ka gunung dengan sinyal. Ede bisa, dungut juga kalian petot baik biar gaya.
Halo? Halo sayang? Halo? Di Pareuman deui. Jomblo deui aing mah. Rumah ladang hese dengan bebene. Aduh. Sinyal goblok. Cinta, cinta, cinta itu musim ke. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Cinta, cinta, cinta itu musim ke. Ono merhatikan deui ayeuna mah. Hancur sudah hidupku. Geus ono ngalarang aing nyatu tutut jeung goreng simut deui ayeuna mah. Da aing sok mencret mun nyatu eta. Aduh, gara-gara sinyal sialan. Gini amat ya Allah. Derita, derita. Pahit banget, Mak. Cek kunaon banget ditilep gitu. Iya baju siseun. Rubes lah. Aing keur galau. Diputuskeun gara-gara sinyal. Percuma HP HD. Ari eueuh sinyalan mah. Heeh, ini sarua ya pusing ya. Da sinyalan mah HP. Jos, ayo urang sok lemo bae. Heeh, aing ge jangar. Oh sinyal mah jomblo bae. Sarua aing ge. Urang sok demo bae. Burakna celukan kabeh. Ayo. Pop, slow heula slow. Iya demo ka meuni. Demo ke gedung DPR. Kayak heula, emangna ka gedung DPR baru ga ongkos. Nya kan teu boga ongkos. Ngadonaon ka ditu. Geus enak mending ge bubar bae. Sudah lihat kan kegelisahannya para warga di sini? Gimana susahnya di zaman modern ini gak ada sinyal. Teknologi semakin maju, tapi sinyal 0%. Sedangkan zaman sekarang kita dituntut apa-apa serba online.
belajar online ya kan, kita sekarang harus daring-daring gitu ya kan. Terus belanja online, apa-apa online. Orang mau berusaha jualan online susah kalau nggak ada sinyal. Tolong ya, perhatikan untuk pemerintah Kabupaten Brebes di Desa Karangpari ini, khususnya di Dusun Parasi ini, gak ada sinyal, babar blas. Please. Kan sekarang udah zaman aing Salah aing naon coba. Siap lagi salah aing naon. Siap langsung deh sambung. Pedah aing pedah. Bodoh ya. Langsung tenang sok. Action. Action. Kayak gelanjen. Siap. And action. Di dia sinyalnya. Naon deh di dia wes.